li jenuni biex noħroġ minna, allura issa nħoss li jien għandi ngħin il-ħaddieħor biex jieqaf. Dawn kienu l-kliem li juża Alan waqt l-10 konvenzjoni internazzjonali tal-Alokoħoliċi Anonimi. Alan huwa wieħed mill-koordinaturi tal-Alokoħoliċi Anonimi, għaqda ta' irġiel u nisa li jaqsmu bejniethom l-esperjenzi, is-saħħa u t-tama tagħhom biex isolvu l-problema tax-xorb eċċessiv. Engage with people in a way that is just not possible when you're actually in the depths of alcoholic depression. Alan li sa 9 snin ilu kien alkoħoliku għan nifsu stqar li l-vittma ta' din is-sitwazzjoni jaħseb li m'hemm xejn ħażin, iżda huwa vizzju li jista' jwaqfu meta jrid. Stqar li l-unika mod li din il-perċezzjoni tista' tinbidel huwa permezz ta' bidla fl-attitudni. You know, one of the problems of alcoholism is that we sink into alcoholism, and the people who do so, their worlds become very, very small indeed. They have a solitary relationship really between themselves and alcohol. So conventions like this one help to broaden our horizons. We see now that the world is a great big place that we can enjoy without the crushing problem of alcoholism. Tkellimna mal-Alan dwar x'inhu l-aktar pass importanti biex wieħed joħroġ minn din il-problema. What we need to see is a change in our attitudes towards really the way that we use this Class A drug of alcohol in our lives. Għall-edizzjoni ta' din is-sena attendew madwar 100 persuna biex permezz ta' 12 tarġa tal-Alokoħoliċi Anonimi iwaqfu din il-problema soċjali. Kull min ikollu xi problema ta' dan it-tip u jixtieq jirrikorri għal-għajnuna jista' jagħmel dan billi jċempel fuq 21 23 92 64.